Hello, hello. Good afternoon. Good morning di ay. Ala na ana. Dunggo na ring. Against the light on dito. Yehey, di ana madunggo nag bangka sa Fisher Pop. Hello mga kadors, good morning. Di anapod ko sa Freedom Park diri sa East Poblacion, Garcia Hernandez, Bohol, Philippines. Kauban na si Inan, mag-atang na pod mi og na ay mudunggo isda sa Fisher Fox. Uban mi guys. Yan na, coming na. Coming na agbang ka. Handa dahag isda. Dahan tag isda guys. Against the sun. Yan na. Nalista na ka ding. Ari man dapit magkuan. Ikapila ka nga number. Jawa. Karo. Hajon tag naa. Diyan nagkuan guys. Dauta. Diyan na agbangka. Hajon tag naa ay dag. Mag-vlog ko ari. Mag-video. Yes. Init. Against the light. Diarag bangka guys. Init bitaw. Against the light. Ajong tag nay daghan. Di arag maghuwat. Daghang naghuwat guys sa bangka. Kay basig na isda, maka-isda nami, makakaon nami. View sa mining area. Naunta guys, sana meron. Idunggo na agbangka guys sa Fisher Fox. Gamay ra ko ng isda. Pwede day may ani mapalit kapalit. Lot guys. Marami nag-antay sa bangka ng isda. Abot pa ba kami ani? Di ara di ah. Isara kapong. Dera di ah. Gamay ra. Diyan number 10 me. Balay shore. Na kamayra ag members pa. Wow. Mana bulingin na? Napilik-pilik pag isda. Buhay pa ka din. Isda kapilik-pilik pa. Buhay pa ka din. Grabe. Hello, kapilik-pilik pag isda. Grabe lagi na.
Pilik pa. Pila ka ni kasino. Isda, pilik-pilik pa. Wah. Pilik-pilik pa isda. Mag-laser din naman dyan kaya Saan yung isda? Ha? Ah, lapis ko nun to. Ah, mau din nilapis ng isda. Isa-isa ka ta, isa-isa ka ta. Isa-isa. Lapis. Pilit-pilit pa. Mau din ni lapis isda. Pinsel. Malag isa ra ka buok masama. Pili. Pwede na. Sa isa ra. Ay, mungaw. Okay lang. Pila pa kilo na. Ilang gramo na? Ilang gramo na? Ilang gramo na? 1 kilo. Anak rin? Wa mi kapalit. Di ka abot. Number 10 among number. Wajah mo. Yay mungaw. Sa kilo. Sa number 1 tara nakaon na. Ule na mi. Ule. Pay kuha. Kapalit. Pay kuha gamay ra. Wa mi maabot number 10 among number. Wa mi makakuha number 10 among number.